Behen bir kilaga Fokinap Osipap İkken sakasada Osipap Mikhail Bayıl Sas Musustarga Narafaminskay gıtılıvıt Arasiya ulatarga Kürekte hitiger köydü nağız kilaga Bronsa metali buta ol metal bege komanda butgar soğutoq ete. Bu kudakta hige bege bir edener doğus büt. Сератинен билингите инники Фокина бихер. На ковре С победу одержал Михаил Сергеев и Республика Саха-Якутия. Вызывается Арулхан Контогоров и Республика Саха-Якутия Максим Сальников, Приморье. Aksanı tennete romnati Sistoğu da tenne Mikhailga Raman Akayamak Sibeli Respublika kolarga bir bastın trenere Fokinap Suntar Tüstülgas kolatını tillekte Ya bildiğin kişi olar bulakta, ikisi tühmek Olattar tergadılı İkili müdürler, iki tühmek kadustallar 30 sekünde doktorullar Olattar Allah ulakan jam kurduk tustallar Akit eski batı topuydan Siha kan samata kahedian Allah tanah seran selber. Seranan Allah. Bawa kudu kita takkan. Alegal jitan kustuho. Ya tak Fokinap. Watta. Oh. Fokinap Allah bal. Asal katir wallah. Nakatin bolla. Barda. Orda. Jadagor. Beş bilge bolla. Beşinci günde kalla. Arasiya prizyonu gor balahnya rata. Arasiya prizyonu gor balahnya rata. На ковре победу по очкам одержал Артур Макаров, Республика Саха-Якутия. Jara, ulata bujatildan nagalat. Hatsih itu kaidah. Oglaman, atau sekunda kalla. Estek kival. Hatta biga valla. Fokinap Suntar. Hey, orada. Hey, nak balay. Beta tu besta. Oh, asal taraf tu barda. На ковре Б чистую победу одержал Алексей Фокинов,
Республика Саха-Якутия. Чугаевалевит Фокинап. Приглашаются на ковер Эльдар Поднебесов, Айхал Харбаев, оба борца из Республики Саха-Якутия.